UCEM ka KHEDC ubadai artat UMDC ka soring kham constituency ulahyar ban yalap election kerpang na kabenta ka kertong NPP kabaya khun na ka Shillong parliamentary seat ka Dr. Mazal Amprin Lingdo ya ka bala pelong hayau diang paso. UCEM ula pensyai syaki pajba baha ka sngiyo bala dep ladon unong aiktien ka VPP syaka jingyalang bat ula kentho ya UCEM ubadai ru UMDC ka nigathan baka jingkran jong u kamdon nongrim bala da tho exam uyo bedau zero. Nakaliang uba penyaj ulaong haka parti kamwan ban penksan baka bit kebiang namar ka parti la kershan hi la kibriu uba baro kibriu kidon ki jingduna bat ka jingtho uni unong ai kitien ka VPP kam don nong rim satya bat ki bakentho ki dei ki balahe kerdan henrei kidang sha penyaj haki khar bang na West Bengal. Ula kentho ru baki wanra e ka politics ka West Bengal ha Meghalaya ban penting yu upai ba bat kumunong yalam unyalam nak khmat ki ba. Kanam dera kacing kunto persya enono ritam kacing persya but pinken mau akas ngayo ko beladiap lawan iwe nong aiktin jongka parti VPP hang ni po cingilang ban kren persya kamtam yang aku mulukal MDC kumusiem but ban ong baka cingkren jong badu penyai baro kalong baklem nong rim but ya kum no hikai lada ngan hapan tho exam ngalayo ciro te kata sai bishar la de kisia pai ba ka parti chungi ka parti NPP nimwan ban pengkesan hang nei bangi biang ngibet na dong sedong nimwan ban ong badetam ka parti chungi ka biang sispa na sispa namari kanai ka parti lasen syar datang mai kibro te yi kum bro mi dang gon ki cingduna ngai la nei dang gon cingduna unong elam chungi UCM dang gon cingduna u deputy chief minister dang gon cingduna te yaki we ngim kwa ban ken tho baki duna henrei ngi hap ban tan shai bakum kita kingdom day bancha namar banna kaling chungi ngaso banong bakatu ka cingken tho kalong ke en kabam don nong rim hang no noro ya bat ngaso banong bagata ka cingken tho ban ong bau MDC jong pei unde ujiru te bishar la de ma pei la de hi bade jiru la de hi bade bompat tip an tengah skwa ban kelei ka we kat nongot ki khna samlang ne ki bau badu penyat le siu bom tip an hinrei la pelai de pei de dam de pai ba kan nongot ki bala syapia hakaan badu penyat upelai de pei lada dia badu penyai bajiro ubang tipan haton laban pelat nomor tak tahu ngapet yakini ngong pleng he tam kekerdan laya long profesor laya yo PhD doctorate Henry Kabasusi kalong bikidang syak kontrol haki karbang na West Bengal kata di Kabasusi yang kacay penro cungi mi kung kini ki bro hacing syak kati belong kacing kerku yangi Henry ki syak kontrol deki karbang na West Bengal kaya nga baca hakini ki cingirang na cungi peit ki cingirang ki bangi pelong wan pen kulmar kani ka cingpen kulmar ki kreya banwanra yang ka politics trong ka West Bengal hame kreya bansi penting nga ngong paipa beit kiba kersian ini batu bambot bam kersian ro watin gindan ringkat patai ngadi unong elam bam salia ngan mi hakmat ngan mi panyatai hei ngasosi banong bau nong elam baki kam baki idli cai penrong akan mau hausniam arca khatsau hakapo pengile satai seblok tu ban yarab ban aimen sim ban pensenganyi di paiba parodo persnam cungi hangtai po blok tu hausniam arca khatsau hangtai blok tu ima joseph itip ha kidan arhu saudali kishnong kiba im hakacing sir kacing ting hatu kipor kipun kileno kiban ban pentriem ban penting pensmet iki parodo persnam cungi ngaken mau utau unong ilam baong idli ece benro ude presiden jong VPP hapo ban le satai bat apo bala bia kipulet asam la phiat no nampai bat la i tanu pai ba hamadan umwang la sya bom sya tiet di pai ba kom ya kita no ilam ngem de ban peding ban de ban kentat ngatelong ngan bu syoy pai ba hakmat ngan mi
ngan yaga lada de ban yaga pai ba mati choi ngane phiong kumna menta ka srotanat pai ba ngane thu hadin bangali ban yuk chat laisian kinthi apa mat hate po madan umwang umat blok tu mban ban not cho ban penwit nama bangi phiyo yung nong ilam bas khiam unong ilam batip ikan unong ilam bas sothu badan kacabing bentre ka kam denem de menta mdan chu ule weno ule no ban penwit angtai mdan chu kapor chong ka district council karbi ban penwit angtai ha kapor ki thmu ban thwet ki laingot ki rangba mangane ngapun yo CM chong ka karbi ngong wat penwit ki bro chungi wat pen stom namar yong awan lade hangtu caka te banga sotonat kalong ba menta baro kinong song kila haka song suk ka song san hangtai katagen kadika politics ka bangi kwa banya keren katagen ka iet cai benro ka bangi keren ku bang badeng sulman chui iet sa cai benro kremia trekam shu long mo shili sha tran sa long mo ngalong saumut kiaman BPP kili sha tran daka bene hangte kem do in ro yam no makatulok poi pe chapla chumki basusi kalong e pegen ki pai pa sha tran tang si se ro la do khao hai yen de nam de wat cha pen be cho pai ba menong yakhi sha surok yale sha tran chata ong ken nang yale pisia bo biang katulok de nam de na katning eksar ben biang ben bet hai yen hasiam pemban shu pen long lang kenyai pisia ngaro lalong lang kenya boba yakhi ya kemuda nakmat lale bentul menong de ben wiang no ika ain chong doktor mukul ba pen stom ye pai ba haka ain chna yen chna siam pe ha chne din poso tang ben chnai ka siam sir tang ben chnai ka siam sning tang ben chnai ka yeng trap chong pe shalom ne shaling kha hapan chimbet na kemuda long hey nomor terkenal kenma wadam kriat ya kato kitoro kadai tang ka drama pedang chong noi lam chong BPP bot doktor mukul syabom syatiet UMDC chong pay kaba susi hadu kata ngara pe kecing akhi jingpen pe pai ba ye khamta mi ki samla ki tungi la ye khi ye reservation policy hana ngi akhi banyo kam ki samla ngara bu jingkele hang nei poshnong di poso hang nei constituency ki tungi nadu ba khi menchem snem hadu mental adap shisnem kanong wat ki samla khasai na di poso la yo kam kele gitu ki balale ben bele ai cingkersyan lang kanong tele phila yo kam sarkar kadai baro kadai tang kecing yalam bakla sudah tang balai ba o ben penki hakalat yo kam yo jam ben boilut samla penki hangta ntep syu menta le kumno kabo susi do kata ngan kren ni cing sha pai ba ka jinglai kam ha ka sarkar laringi shem baro tang na ka kam permanent balai ka shisnem ka kam sarkar kalong shihajar tele shisnem shihajar tele shisnem light ka kam permanent ha kalingka sarkar